Za neke je internet i dalje jednako Google. Odatle počinju svaku svoju avanturu na mreži. Ebert dokumentacija se usudila da nedodirljivost Googlea dovede u pitanje tvrdnjom da njihova arhiva daje bolje rezultate. Evo kako oni to objašnjavaju. Više od 2 miliona tekstova, 300.000 video priloga na 900 tema i o 6.000 ličnosti odlučilo je da se na usluge Eberta pretplati najveća biblioteka na svetu. Korisnici Kongresne biblioteke iz Vašingtona do kraja 2012. godine moći će detaljno da prate medijski izveštaj u Srbiji. Ja sam razgovarao sa ljudima iz Kongresne biblioteke koji su rekli da ovakvu vrstu arhive i preciznosti i lakoće upravljanja da tako reći nisu našli u svetu. Tako da smo zbog toga vrlo ponosni i to nam je ogromna referenca koju, nažalost, moram da kažem u ovom trenutku, kvari malo i odnos Ministarstva kulture. Ministarstvo kulture i medija nije, kažu, imalo sluha da podrži ulazak arhive u 100 biblioteka sa kojima je Ebert počeo saradnju. Svoju arhivu zato za sada ustupaju besplatno, jer smatraju da je mogućnost da se internet koristi svrsishodno i na pametan način od nacionalnog interesa. Nemoguće je proceniti da li je dobra baza podataka važnija nama novinarima ili naučnicima i istraživačima iz bilo koje oblasti. Mislim da je to jedan fini podsticaj mnogima koji će krenuti da prave neke svoje aplikacije i neke svoje arhive sličnog tipa. Jer mislim da su mnogi digli ruke u nadi, verujući da će Google i neke velike sistemi u svetu sve rešiti, pa i gomilu naših nekih lokalnih potreba i stvari. Naravno, to nije ostvarivo i nije moguće, makar u dogledno vreme. Bitku sa Googlom Ebert je dobio na domaćem terenu. Konkretna informacija o događajima u Srbiji za kojom bi potraga na Googleu ili drugom stranom pretraživaču trajala duže i sa neizvesnim rezultatom, u Ebertu se može pronaći za nekoliko minuta. Precizna arhiva novinskih tekstova i videozapisa može se pretražiti po godinama, ličnostima, temama. Google će vam izbaciti stotine hiljada podataka koje ne možete precizno da otkrijete, a kod nas ćete u nekoliko koraka doći do onoga što vas zanima. Oni koji pažljivo prate sve interesantnije događaje na političkoj sceni dobro bi se zabavili kopajući po Ebert arhivi. Tu se mogu pronaći izjave političara sačuvane godinama unazad. Dobro bi došlo i onima koji političare upravo savetuju o medijskim nastupima, barem da ih podsete šta su nekada obećavali, dok to ne učine kolege novinari.